ka subsidy akabanta bachatandika eminyeto yatandika ka company azo bidding ushangeri special interest groups oyine ka startup kona karikache baka considering experience n'ubu yakuberinje aka company bakahe uburumo buke bwa miliyoni 15 birashataho experience ije with time so nikiza kongera eminyeto amani bwo kutandikaho ubuntu busya kandi kiyambe na government kushoroza umushoro in the long run so echo ni tukorera tweni double way itwa bakuronda small startups nko kutandika ubu company naci echa kabiri na government kwiyamo umushoro obwire bwagenzeho ekindi we government intugisima acukora a national security na infrastructure eriyo negendo mumisho konka ekinte kisire ihangere no bushomanguzi na no kwibesete zihanga so government ekito munkora n'intekateka mu president Museveni akurahira kacigambaho ngo ikintu kisanja no sleep so ntitekateka ngo naza kongera kucitereza je aba ministers abo bavetingire bana basuming ama office kutandika imirimo yabo babe bacine nka priority yo kureba sources emiringo yesente za government zikugendamo so bajigaza nikimanyise sente nizo kuri ikizishemerire gukora kutari kuribwa office yemwe area y'iguru itwa abantu bahasi ninga bacatandika tutaganyirwe ndamonka mukuru yanga turengambo zo kujango haro Ebola nangwa tuzura ama radio twazirebera mu papura z'amakuru kandi twazirebire abantu binje nibazigambaho a platform zitakusha na social media za WhatsApp so nyonkanye ko umuntu nyexpecting nka mukuru wihanga ashime kurugayo akatumanyisa anshongeje omwe twagumantura rumazi tubaso butazikakasa kandi tubure no kwefoka ngacaro go mukanwa ka mukuru wihanga turetero kukakasa munamazima eborero studire cases omuri bundi ujo so twenda kumanya namazima kera aberuho twaje kuma tuta umihangeri bonkihanga ka government betebekanise bata kurinda abantu bayo kandi betebekanise bata ahabwaba banda bakuba bakwasibwe twine facilities kumara twina marwaraga kubasa kuyamba fightinga ninga sho kurwana sorwe ubwire bwa gora kugarabe garoho garimo ibinte bikwetagisa medical equipment erimo sanja no sleep one nintekwa kuhereza credit to General MK ahabwa enguto muri Kampala beni ndambara mu enguto muri Kampala n'unungi konka turgar Kampala tumanye ngo hatera tkwinga ahubwo agriculture niyo kufominga basis impangu aha kukora kwa economy yitu ebyingwa nebiruga kunu yombi yaro Kampala tumukwinga General MK His Excellency Yoweri Kaguta Museveni General MK enguto mu byaro namwe nuko rwambara kasese rukubi ngongo nyo tinchubi rastere State of Nation address president ashimire kuba na addressing ashimire kuba natwireza turujirenkayi twayikankayi mutuzanka nubacita accountability azoma accountability nyoni za gambaro corruption basically so many audit reports zibireho konka the corrupt errant officials mubakorire ki numuzako bakorera ki omwaka ogo guturiyo ntuzamo nibyo nkwenda kura let the law be applicable umuntu bashanga ari corrupt amismanagingire sente zihanga deka mateka gamukoreho mureke kwiterisho kitarumuka jotatere kandi itogo mureke nananga don't apply the law selectively umuntu we narashange arashangwa reliable abe held accountable esente zo bazigaruze kujangwa no rwanse burwenguzi kandi wansogu ogumurekeho ninga kandi one kacho ndozari yo gugumwesize apana yaya handuringa ntamonka shimikwa na handuringa office yeyona ya office yona yone ya
speaker wa parliament akachondoza akaraba abakozi baramuntu batwaza butayo kimwe kigenda kitaya kontra swembazi bahereza bata bakachondoza akakwatansa na IGG akakora umurumugo. Ikindi akabe nagamba nshonga ya street vendors tuyina abantu abayambaguruza amahanda ababinjire batabaherize handi ho kuza. So abantu abo barumba bonabona ko shango mukazarire ka school fees rather ageze ya karoni kama tukigenda kuya karoni yajya tubunanye gatandike shuburu nguzo tunyanya nguzo tutunguru nanye mbase kubisofa myanya mbase kufuna muka school fees mazishurira abana banje most especially ba single mothers ingashanze kushanga bakaferwa ryabo arhona yeyiya. So abantu abo babinjira amahanda bakabashenyera ubujugwabo bakabashenye bakayubakasubo bakaguyeho bakabutwara barumba bonabona tubarabaherize mwanyinje bashaka kwambaza kandi itekana regera wakwiha aba street vendors banzo bari kumwanya gundo actually banzo bafunda gundo mwanya bakuza obahandikire obahaboreke barga baze bene badanka kuguruza ningashishubura ibintu byabo. So enshonge jo your excellency the president of the Republic of Uganda his excellency Kaguta Museveni ashimye ko no addressing anshonga ya street vendors urugamba abantu babinjira amahanda ahibakuza ningashi government mubinire program muki nashimubinire muhanda ki